Gde ste sticalice, dobrodošli vi meni na još jedno sticanje, a danas na meniju imamo Play to Earn Pixels igru, pa da krenemo. Ako niste još krenuli da igrate Pixel, krećemo od početka. Dole imate u opisu link, kad uđete na link, dođete ovdje, ovo vam je Terravilla ili ti glavni grad. Šta treba da radite da biste krenuli sa sticanjem? Treba da napravite svoj Ronin wallet. Pixel je igra koja može da se igra i na mobilnim uređajima i na PC desktop računarima, tako da pokriveno je sve. Instalirate vaš Ronin wallet, napravite ga, to je minut posla, obavezno sačuvate recovery kod, istetovirate ga na ruku šta god, znači taj recovery kod ako izgubite nema ništa, odoše pare, ode sve. Kad ste instalirali taj Ronin wallet, konektujete ga, znači idemo dashboard. Kad smo došli do dashboarda, imate dole levo, ne vidite od moje kamere, imate piše wallets, tu u walleti ja imam Metamask, imam Ronin, ali igrica se isključivo igra preko Ronima da možda podignete pare, imate gore ovdje u browseru Ronin, instalirali ste wallet, ušli ste u Pixel, sad idemo dalje. Do igranja igre, znači vi ste tu u centru u glavnom gradu Terraville, kad idete ovamo levo, ima tu neka kućica, tu je kao neki office, neka kancelarija. Kad odete do kancelariju, mnogo je bitno da svoje ostrvo imate. I da biste imali svoje ostrvo, mora da popričate s jednom, mi je zovemo baba, inače se zove Karen i nije baš baba, ali ona vam da neki task i vi tu imate, ispričate tu neke gluposti i tu imate ostrvo, to je vaše ostrvo. Ovo je sad kao neka maketa, neki prikaz. Ostrvo može da ima 6 nivoa, a sad ću ja, znači ona vas automatski teleportuje na ostrvo. Kad dođete na ostrvo, ostrvo ima 6 nivoa, moje je 6. nivo, posljednji, i ja sam tu napravio ostrvo, pogledajte kako izgleda lepo. Vi dobijete dosta manje ostrvo, treba da radite zadatke, malo da skupite neke coinse da bi mogli da upgradeujete ostrvo. Sad ću ja da vam kažem koliko koštuju upgradeovi. Kad kliknete na ovaj home, znači home ova tabla, kuća, dobrodošli, i tu imate upgrade dugme. Prvi upgrade, to Karen što vam da vaše ostrvo, je džabe. Drugi je 500 coina, treći je 5000 coina, četvrti je 50.000 coina, peti je 10 piksela i šesti posljednji je 20 piksela. Prošli smo te neke osnove, sad idemo da vam pokažem addonsi. Addonsi ili ekstenzije, čemu služe, koje ja koristim. Prvi od addona koji koristim je Pixel Game Assistant, Game Helper neki. On mi pomaže da vidim taskove, ima tu dosta zebancije, ja ga najviše koristim da vidim taskove, koliko koštaju taskovi, da znam da ne bi išao svaki put do kuću, da znam šta mi fali, koliko mi fali. Naprimjer, evo, fali mi 13 copper bara da bi prešao ovaj task, taj task košta 12.600 coinsa, ja dobijam 3 piksela i 20 skill poena za taj metal worker. Drugi je Voxels, taj Voxels se plaća, inače ga ja koristim taj free deo što ima da mi pokaže cenu itema u inventory, znači svaki item pokaže, evo ovo staklo košta 100 coinsa jedan komad. To je drugi, i treći je sajt u pitanju, treći sajt je u pitanju, tu možda izgooglate sve vezano za igricu, sve šta vas interesuje, dosta je dobar sajt i to isto dosta koristim. Sad smo došli do kuću da vam objasnim vezano za energiju. Energija je bitan faktor u igri, energija ima svoju cenu i ako nemate energiju ne može ništa da radite u igru, mada ovaj chapter 2 je totalno promenio igru. U prošlom klipu sam rekao da vam treba pola sat vremena dnevno, ali sad su ga napravili da bukvalno možete igrati 24 sata, jer to im je u interesu da se navučete na igru šta god, ali mi samo smo tu da sticamo. Levo gore u uglu imate energiju 0 do 1000, 1000 je maksimalno, kad potrošite tu energiju ne možete da radite ništa. A sad kako se skuplja ta energija? Ta energija se skuplja po minutu, 0,33 energije ili trećinu od jedne energije dobijate po minutu kada idete, kada avkate. Imate u kuću desno krevet, krevet se restartuje na 24 sata, kad kliknete na krevet dobijete 300 energiju i imate još, evo,
da prođemo vina, sad neću da vam pričam ovo toliko energija, to imate na ovom Pixel sajtu, tu možda pogledate sve koje vino, koliko daje energiju, koliko košta i imate saunu, sauna je dobra stvar, imate dva dela u sauni, jedan deo je za free igrače, free to play igrače kako kaže ovaj njihov vlasnik, a drugi deo je za VIP igrače, a malo kasnije ćemo proći to za VIP, nego da vam pokažem šta se tu dobija i kako se dobija. Ušli smo u saunu, kad odete gore imate ovaj bazen, tu je za free igrače, free to play igrače, 240 energija se dobije u ovom bazenu, tu mora da sedite, mislim da mora pola sata da sedite u tom bazenu davkate, na 24 sata se restartuje taj bazen, a gore ovaj deo je za VIP-ove, tu se dobija 500 energija na 6 sati. Znači kad imate VIP-a tu dobijate 500 energiju na 6 sati. To je što se tiče energije. Dolazimo do sljedećeg dela, zove se VIP. Koje su prednosti VIP-a, koliko košta VIP da se kupi. 3 mjeseca VIP dobijate za 129 piksela, to je u protivvrednosti 35 američkih dolara. Što je cena piksela veća, VIP košta manje, logično VIP uvek košta 35 dolara. Šta dobijate kao prednosti dok ste VIP? Dobijate bolje taskove, imate više prostora u inventoriju, sad ne znam da li 6 ili 12 slota više, to je neka prednost i ono gore što smo pokazali malo pre u saunu što ste vidjeli, 500 energije na svakih 6 sati. Došli smo u glavnu zgradu ili store, trade, trgovina, može da se trguje s ostalim igračima, možete da prodate ili kupite vaše resurse. Ljudi koji imaju VIP-a imaju odmah sve to otključano. Ima neka reputacija tamo u dashboardu, možda vidite reputaciju. Sad treba da prelazite neke questove, neke taskove da biste zaradili tu reputaciju. Ja to neću danas da vam pokažem iz razloga što je sve shodno promenama, najavili su nove taskove i sada ne idemo task redom, a ima dosta ljudi je snimilo za YouTube te taskove, tako da bilo koji task prelazite, evo ja ću ovo da vam pokažem samo, pa vi googlajte to na YouTube-u, ljudi su baš perfektno snimili klipove, koji task koliko dodaje, šta dodaje, da li dobijate coinse, da li dobijate tu reputaciju. Ja ću samo da vam kažem da vam treba 500 reputacija da kupite i prodate na marketu, 700 ili 800 da trgujete s drugim ljudima. To je što se tiče toga, neću ništa dublje da uđem, možda neki od narednih videa, nisam siguran, čekamo da vidimo te nove taskove, kroz mjesec dana bi trebalo da izbacite nove taskove pa da vidimo šta koliko daje reputaciju coins. Sad onaj najbitniji deo, ovo mi je mnogo bitno, Chapter 2 izašao pre 10 dana, Chapter 2 izašao i totalno je promenio koncept igre. Sad ću ja da vam objasnim ukratko kako to sve funkcioniše. Kad kliknete gore levo imate vaše skillove, skillovi se dele, tu ima nekih 12 skillova, 2 su nebitna, znači 9-10 skilla ima. Farming, forest, to je ovo je farma, evo ja sam napravio farmu, tu se dobija taj farming skill, forest to je drvoseča, da cepate drvo, cooking to u kuću kad uđemo kuva se, mining, rudnici, to se levo kopa, woodworker, evo ih stolovi za woodwork, metalworking, evo stolovi za metalworking, stone shaping, to je da se peče kamen, to isto u kuću možda se stavi, animal care, to je totalno neka druga sfera, nebitno, biznisi, tu se prave vina. Šta je sad bitno? Da su ubacili u Chapter 2 tier iteme, imate od 1 do 5 tirove. Prvi tir i drugi tir možete kod sebe da imate na landu, na vašem speku, na ostrvu. Treći, četvrti i peti tir morate da pohađate ove NFT ostrva od drugih igrača koji imaju ta veća neka ostrva. To nekom drugom prilikom, ja samo ukratko da vam pojasnim kako šta funkcioniše. Tirovi se dele, prvi tir vam je od 0 levela do 20, pa ide 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100. Vama je bitno da ako imate rudara tier 1, to je do 20 levela, ovo je rudnik tier 1. Vi to kopate krampom tier 1, ja imam evo ga pickaxe taj kramp tier 2. Ja sam prešao 20 level i mogu da kopam rudnike tim krampom. Sad mogu da postavim rudnik tier 2, on daje druge resurse, resurse tier 2. I tako je sve isto i za cooking, i za farmu, i za ostale ove zebancije od drvoseča, imate drveća po tirovima, prvi, drugi, treći, četvrti i peti tir. To je što se tiče tih tirova.
Za kraj idemo zadaci, questovi, šta se radi, ja sam tu spremio neke ove resurse za zadatak, da vam čisto pokažem kako se rade zadaci i kako se uzimaju ti pikseli. Na nas nismo pričali o zaradi, ta zarada će da dođe u neki drugi video. Cena je sad piksela na najnižem nivou, nije neka cena, 28 dolar centi je po pikselu, ali može i dalje da se stica i cena može jako lako i jednostavno da skoči gore. Evo, Pixel Game Assistant je tu, ja sam spremio 90 ovih copper barova. Koliko je isplativo da se da coinsa po jednom pikselu? Za sad je moja neka matematika 10.000 po pikselu. Evo imate ovdje prosek, ja sam danas zaradio 3,7 piksela, prosječna cena po pikselu je 8.500. Sad kad predam ovaj zadatak, zadaci se restartuju na 30 sekundi, ranije je bilo na 5 minuta, to je dosta vremena. Evo, ja sad imam zarađeno za danas 6,7 piksela, cena po pikselu je 6.471. Sad čekamo 15 sekundi da vidimo koji će zadatak sljedeći da će da da još piksela. Nije mi dalo još piksela, dosta sam igrao za danas, 6,7 piksela zarađeno, koji ti dava džaba na one manje. Tako da možda krenete da igrate ovu igru, ne treba da uložite ništa, osim vašeg slobodnog vremena, bolje da igrate Pixel nego neki tamo Fortnite, ne daj Bože, ljudi daju brda para za ništa, za neke skinove, nešto, kradu od roditelja, kartici, ovo. Sticalice, to bi bilo to što se tiče ovog današnjeg videa. Ako vam nešto nije i dalje jasno, a baš sam se potrudio da vam objasnim u detalj od početka do kraja sve, pišite u komentarima, obavezno lajkujte klip, a u komentarima će razglabamo šta vam nije jasno da vam pomognem. Tako da do sljedećeg viđenja, ostanite mi vedri, lepi, zdravi, nasmijeni kao što ste bili do sad. Sve možda stane, sticanje nikad. Pozdrav. Nemam od njega da imam, da ne budemo klošari. Kad uzmem te pare, taj dan jedan živimo ko